Om Swastiastu gong, punapi gatrane. Om Swastiastu bayu, beci gatrane. Punapi sebaliknya. Beci. Panten api yu, nembe meriki. Niki bayu jagi metaken, dak dos metaken api. Menurut Agung, napi sejatanya toyo punika nggih. Yang menurut Titiang, toyo punika selestun nungil marta utama sanepene penting anggen kahuripan. Akeh kangen sesulo Mangda bayu yukti uning lan semeton sareng sami yukti uning talar ngiring tiar sayang video puniki sareng sami. Pulau Bali, genah sane becik, genah sane luweh, kasop ngantos kedua negara, mawinan seni, adat lan tradisi, sane dados daya tarik para wisatawan. Tiosan punika, para jana sane ramah, lan palemahan sane gemaripah lojinawi. Keasrian jagat Bali, sangkaning toya, sane ngicen kaweruhan ring para taru, antik-antikan lan paburan. Toya sane ening membah ternetisin pinaketirte. Om Swastiastu. Napi terus meton titiang sareng sami dumugi kecenuk sareng titiang sami satekenak lan rahayu rahajeng. Kesarengan sareng titiang anak agung Rahayu Pradana saking kelas ras boga 3. Jagi nyarengen lan nguningayang semeton titiang sareng sami nganinden indik napi sejatanya toya punika. Kawigunan toya, seseluruh toya punika dan kahuripanet puniki miwah usaha ngelestariang sumber mata air sekadi sane sampun mana tereng visi nangon sarkati ke Bali hingga punika danu kerti ngelestariang sumber mata air nuju Bali sane sutrepti lan nuju Bali era baru hiring. Semeton sareng sami pasti kesang pada uning. Napi manten kawigunan toya punika ring kahuripanet puniki. Toya pindah ke sumber daya alam sane pinih penting ring kahuripan. Napi malih iraga dados cat manusia sane nenten presida hidup tanpa toya. Taler ring para taru antik-antikan miwah paburon lan palemahan. Kawigunan toya akeh pisan. Napi malih iraga dados manusia sane nenten nyidayang hidup tanpa toya. Iraga perlu toya anggen minum, mesiram, mekarya ajengan, nyuci kuace, perabotan, miwah sanilianan. Tur, keanggen serta yadnya, inggih punika kedadosang tirte. Toya keanggen tirte, sane pinah kecihna penganugrahan ide Sang Yang Widi, ritat kala damuh ning ngaturang bakti sane suci lan tulus. Toya keanggen sarana melukat, pinaka pengelukatan dasemala. Toya pindah penting, manjeng ring pertanian, pesawahan lan perkebunan ring Bali. Jagat Bali kasub mawinan pesawahan lan pertanian ring Bali kanton jimbar lan asri.
Singge sane mangke titiang jagi melancaran ring air terjun aling-aling. Sane mekenah ring desa Sambangan Singaraja Bali. Deriki toyo lan alamne kanten asri lan jimbar. Bebas saking sampah plastik. Lan toyane sane ening ngulangunin hati para wisatawan sane lancaran deriki. Sile sinunggil usaha ngelestariang toyo punika sekading ngerawat sumber mata air. Dharma resik mangde toyo ening punika nenten letah lan tercemar saking sampah plastik. Menghemat nganggen toyo taler ring usaha pelestarian toyo punika. Mangde nenten makutang-kutang sumber daya alam sane pinih penting termawi guna ring kahirupan imanusia lan palemahan. Yening sumber mata air punika sampun bersih, pasti ke kualitas toyo punika talat becik. Sane persida dados tambah lan ngarenin anggane sehat. Sampun dados saudara maniraga dados manusia ngelestariang sumber mata air. Mangda nenten kanthi surut lan kekeringan. Karena air pinaku sumber daya alam sane pinih penting ring kahuripan lan palemahan. Ngiring raga sareng sami nglestariang sumber mata air punika. Nuju kahuripan sane luwih jagat Bali sane gemari Palojinawi, Santi lan Sutrepti, tur nuju Bali era baru. Singge semeton sareng sami wantah sapunika sane persida titiang iringang sumeton lan uning ayang majang semeton sareng sami nganine nindik napi sejatine toya punika. Kiran langkung tindak sengampur peng banget peputan titiang lan vlog titangi puniki untuk para Santi. Om Santi 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 Om. Elingangan masker lan cuci tangan.